Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni mu gitondo cyo kuri uyu umunsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo indwi z'ukwezi kwa Mukakaro 2025 aho tugiye kurabira amwe mu makuru akomakomeye ariko aragenda yibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'ibijyanye n'imyiteguro ikomeje kugenda ikorwa. Turaza kugaruka ku bijyanye n'igikorwa gikomeye gikozwe mu gitondo cya kare ahagana ku isi ya saa 8 z'igitondo muri katirie yitwa Karibula iri mu gisagara cya Uvira ahari amacumbi acumbikira abahisi n'abagenzi aho bitangazwa ko mu nzu zizwi nka lodge hamaze gusangwamo abari boherejwe n'iza Sarambwe mu bikorwa bitandukanye byo kuneka ndetse no gukurikirana ibijyanye nuko FDNB ndetse na FARDC bahagaze. Mu makuru amaze kutugeraho aragaragaza ibijyanye n'amayira akomeye yari mategurwa ndetse kandi n'ibyo abangaba bafatanwe harimo rero telefone satellite, appareil de prise de venue dissimulée ndetse na système GPS autonome. Hari kandi carte militaire atone ndetse na boussole en compas militaire. Hari kandi binocle compas cyase jimeri bakaba bafatanwe kandi broken note code, microphone dictionary ndetse biravugwa ko rero ari uburyo bafashwemo harimo tenue civile de camouflage basanganwe imyenda isanzwe ya gisivile ariko ifite irindi koranabuhanga. Hari kandi telefone yo mu bwoko bwa Samsung ya double sim card. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko harimo carte identité falsifiée cyangwa se ikarita y'impimbano. Ni mu gihe kandi bafatanwe ibijyanye n'intego bari bafite. Wari mu makuru yibanze bamaze gutanga bavuze ko bari bafite ibijyanye na observation, remouvement de troupes, rappel au point de contrôle. Ni mu gihe kandi bivugwa ko basanganwe n'ibindi birimo préparateur en sauvetage, en infiltration n'ibindi turi buze kuramvura mu buryo bunononsoye. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na strategie amaze kujya hanze irimo contre de identité approfondée ndetse na opération de contre renseignement ndetse n'ibindi bitandukanye route secondaire n'ibindi biriko birategurwa mu buryo buramvuye turabinononsora. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye n'inama ikomeye yarayibereye ngaha mu gisagara cya Uvira yahuje intwazangabo z'u Burundi ndetse n'iza leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Byose n'ibiriko biranonosorwa ndetse binakorwa mu rwego rwo kugira ngo babashe gukumiriza Sarambwe bivugwa ko zifite umugambo ukomeye wo kwinjira muri iki gisagara. Gusabe rero ubandatwe mu buryo buramvuye kandi niba ari bwa mbere dukurikiye biba byiza iyo fyonze sabone ukiyongera mu muryango w'abadema kubana natwe ngaha mu makuru akomakomeye tugenda tubashyikiriza. Reka twinjire Uvira tubabwire ko mu gitondo cya kare ku isaha saa 9:15 nibwo FDNB ndetse na FARDC bakoze operasiyo ikomeye muri quartier yitwa Kiruburu iherereye nga mu gisagara cya Uvira. Muri iki gitondo rero ingabo za FDNB zakoze ikorwa cyari igihe cy'ubutasi cyarangiye hafatiyemo abantu 5 bakekwaho kuba bakorana n'iza Sarambwe bakorera rero ibice bitandukanye. By'umwihariko biravuga ko rero bari boherejwe kugira ngo bane cyangwa Uvira ariko akazi kakaba katagenze neza. Aho rero bari bamaze igihe barara muri rogerereye hafi y'ahazwi nka quartier Kirubura ahari icyicaro gikuru cy'imirimo y'igisirikare kirinda imipaka. Biravuga ko rero abangaba ariho bari bakambitse kugira ngo babashe gutanga makuru yaba yajyanye na logistique yaba yajyanye n'indi myiteguro ikomeye kuzasarambwe nkuko byatangajwe na bamwe mu basoda b'i Burundi. Biravuga ko muri uyu mujyi aba baneko bari bagiye mu butumwa bwihariye bwo gukusanya makuru ku ngabo za leta aho bari bafite mission tactique de reconnaissance offensive igamije gukurikirana mouvement de troupes imigendere igisirikare cya FARDC ndetse nabo bafatanya gutahura point de contrôle stratégique cyase kumenya ari za barriere z'igisirikare ndetse n'igipolisi kugira ngo babashe kuba bagira ibikorwa bakora bishobora kuba bihabanye no gucunga umutekano. Hari kandi gusesengura capacité de riposte
poste ya FARDC ibikoresho biri ku birindiro nk'imodoka za gisirikare, burende, amato ndetse na zaradari aho ziri. Bikaba bivuga ko rero ibingibi aba ariyo misiyo ikomeye abari bafite muri iki gisagara cya Uvira. Biravuga ko rero bamwe muri bo bagera kuri 2 binjiye muri iki gisagara ku munsi w'ejo baze bateze abamotari. Hari kandi bimwe mu byo bavuze bari bibarejemo harimo gutegura infiltration cyangwa se igitero gishingiye ku makuru y'imbona nkubone. Hari rero bimwe mu bikoresho bikomeye bigaragara ko aba bamaneko bari bafite ndetse bakoresha mu butasi. Ubumaze kuduha amakuru tubwiye ko harimo appareil de prise de vue dismire, izi ni kamera zifite ziri mu masogisi, mu makoti no mu nkweto zifashishwa mu gufata amashusho y'ahari ibirindiro bya gisirikare mu buryo butamenywa n'amaso. Bikavuga ko rero abangaba bari bazanye utudukamera kugira ngo bajye batembera mu bice bitandukanye bashe gufotora ndetse habashe no kumenyekana igisirikare cya leta kideployinze. Mu byo bafatanywe kandi harimo telefone satellite Turaya. Iki ni igikoresho gikoreshwa mu guhanahana amakuru y'abategetsi ndetse n'abari mu bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi zikoreshwa cyane cyane n'intwazangabo ziba zishaka gutanga amakuru atagize undi wari we wese ubasha kuyumva. Hari kandi ibyuma bafatanywe bizwi nka GPS autonome militaire. Iri ni ikoranabuhanga rigaragaza coordonnées za GPS nawe FARDC icumbitse. Biro ni bimwe mu biriko biragenda byibonekeza biriko biragenda byifashishwa mu kazi ka munsi k'igisoda cy'u Burundi. Biravuga ko kandi carte militaire autonome à la main nayo yagaragaye, aho rero bagaragaje basanganwa amakarita agaragaza amazu y'abasirikare bakuru n'ububiko bw'intwaro baragiye berekana aho biherereye. Biro bikaba bigaragaza ko bamaze gutanga amakuru akomeye kuzasarambwe. Hari kandi block notes code, ibitabo byanditseho code de chiffre n'inyandiko yihishe. Bivuga ko rero hari harimo consigne zakoreshwaga muri iki gisata cy'ubutasi. Biravuga ko kandi basanganwe ibizwi nka Gmail compacte izifashishwa mu kureba ku birindiro biri kure. Hari kandi buzzer tactique ifasha kumenya icyerekezo ndetse naho iza FARDC ikambitse. Bikaba rero ari bimwe mu zafashwe bivugwa ko byari byazanwe kugira ngo bibafashe mu kazi kabo ka munsi nk'uko amakuru adushyikira ngaha abisigura. Abamaneko bari bambaye tenue civile de camouflage. Iyi ni imyenda isanzwe y'abaturage, bari bambaye bamwe t-shirt, abandi bakaba rero basanganweho imipira y'amakipe, amadarubindi y'izuba, amapantaro yasanzwe aho babaga. Oro bigamije kuba bakora ikizwi nka diselection tactique. Buri wese akaba yari afite indangamuntu y'impimbano, telefone, double sim card zakoreshwaga mu gutanga raporo hagati y'abangaba ndetse n'izasarangwe nk'uko amakuru adushyikira ngaha ariko arabisigura. Hari kandi accreditation forge yitwa na ONG mpimbano igaragaza ko bakora ibikorwa by'ubutabazi. Rero bivugwa ko basanganwe ibyangombwa by'uko bakorera NGO mu by'ukuri kandi atari byo ibyangombwa bafite cyangwa se carte de service igaragara ko ari impimbano. Iki ni igikorwa rero kigizwemo uruhare n'abasirikare b'u Burundi bakorera Seneri ndetse n'aba Republika ya Demokarasi ya Kongo bakorera Demiyape ndetse na Seneri ikaba yabigizemo uruhare. Abamaneko bafashwe nyuma yo gukekwa ko n'abasirikare bari kuri checkpoint tactique muri aka gace ka Kariba, aho rero umwe mu waduhaye amakuru yagize ati byagaragaye ko imyitwarire yabo idahuye n'imibiro y'abasivili basanzwe, niyo mpamvu hafashwe ingamba zikomeye. Kuri ubu ngubu yatubwiye ko hafashwe ingamba zirimo controle de identité approfondée, gusuzuma amafoto ku byangombwa hashingiwe ku isura y'abantu ndetse bagashikishwa. Bikaba rero ari ibintu biriko birakorwa n'abasirikare b'intoranwa. Hari kandi interrogatoire par méthode croisée, aho bagomba kubazwa buri wese ukwabo amakuru atangwa agahuzwa cyangwa se akaba yabasha kuba yashyirwa habona. Hari kandi analyse numérique médiate ari telefoni zabo zisesenguwe hifashishwa uburyo bwa cyber renseignement, cyber renseignement, hakavamo amakuru agaragazaho abaturutse, uwabahaye amakuru n'icyo bari bagamije.
hari kandi surveillance nocturne par drone, igikorwa cyari cyakurikiwe kuva mu masaha y'ijoro bishyira kuri uyu wa mbere, aho bitangazwa ko igisirikare cy'u Burundi na FARDC bari gukoresha drone mu rwego rwo kugira ngo bashe kubona binjira mu mujyi aho baherereye, ndetse rimwe na rimwe zikaba zamenya n'ibikorwa bikomeye baba barimo muri iki gisagara cya Uvira. Amakuru y'ibanze aragaragaza ko ababaneko bashobora kuba barakoranye na coalition y'imitwe yitwaje intwaro. Biravugwa ko kandi bamwe muri aba hashobora kuba harimo bamwe batazi neza ururimi rw'iki Iswahili bavuga icyongereza, aho bivugwa ko bakuriye hanze ya Kongo bakaba baraze mu za Sarambwe ari bakuru. Mu makuru akomakomeye ariko aragenda kandi biravugwa ko umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel uyu akaba rero ari uhagarariye gutangaza ibibera Uvira. Mu makuru yatanze yagize ati ibi ni ibimenyetso simusiga byerekana ko mu gihugu cyacu kigabwaho ibitero bishingiye kukuneka, ariko ntituzacogora. Abamaneko barafatwa bakababazwa hakamenyekana ababatumye kandi bakagezwa imbere y'ubutabera. Ni ibiriko biragenda bitangazwa mu gihe kandi amakuru yizewe ari guturuka mu nzego z'ubutasi za FDNB na FARDC hamwe n'iperereza rihuriweho ry'imitwe yihariye ya gisirikare aremeza ko izasarambwe zimaze igihe zitegura gufata ndetse no kugaba ibitero mu gisagara cya Uvira hifashishijwe carte militaire annotée à la main. Ikarita rero ya gisirikare yanditsweho ibimenyetso bifatika igaragaza neza uko bari gukwirakwiza imbunda ndetse n'ibindi bitandukanye, aho bashyizeho inzego z'ingenzi, inzira z'ibitero hamwe hagenwa abacengera ibizwi nka infiltration. Iyi karita rero ikaba yarabonetse ubwo bamaneko batanu batabwaga muri yombi muri iki gitondo, bakaba rero basanzwe muri lodge mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru yadushyikiriye ngaha bigaragaza. Uvira rero ni igicumbi gishya kiri kugenda gisatirwa n'imirwano, kikaba cyegereye uduce turimo Rurambo, Remera ndetse n'Imurenge. Biravuga ko kandi kuri ngubu FARDC nayo ikomeje kugenda yongera abasirikare, ariko n'izasaramwe ntiziryamye nazo nuko bimeze. Ikarita ya gisirikare yateweho annotation à la main yarimo ibice bikurikira. Hari igice kigaragara ko cyateguwe nka zone de infiltration aho bacengerera banyura. Biravuga ko mu gace kahitwa kahitwa Kirubulwa hagaragajwe nk'inzira y'ingenzi y'izasarambwe yageneye abacengera bazambuka nk'ahitwa Civil de Juez aho binjira mu mujyi bifashishije imihanda iciriritse. Hari kandi bimwe mu bice byasanzwe kuri ikarita harimo ibice byo mu migezi y'ahitwa Kavimvira n'undi mugezi urangaha, bivuga ko hashyizweho utumenyetso tw'amazi agaragaza inzira zizifashishwa n'abasirikare barusha abandi ubuhanga bwo kwinjira ku manywa cyangwa nijoro batagaragaye. Ibiro ni byatangajwe n'aba mu bamaneko bafashwe aho bavugaga umugambi wabo basize inyuma, objectif strategique yo kwigarurira ibi bice ndetse no kongera ibyo bagenzura. Amakuru atugeraho aravuga ko ibiro bya territoire ya Uvira byanditswe mukuru ubu ngubu bikaba byari byarandikiwe ko bigomba kuba muri Bukavu, ariko kuri ngubu bikaba byarimukiye Uvira. FARDC rero ibarizwa muri Kavimvira, ikaba yarashyizweho ikimenyetso cya Croix Rouge gishyirwa mu bikoresho bikomeye by'intambara, blende, mortieri, poste de commandement ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari kandi bimwe mu bitandukanye birimo station ya radio Ondes du Sud nk'ikirangirire mu itumanaho. Bigaragara ko bashaka kuba bafata ibijyanye no gutagaza amakuru bakabigira ibyabo maze bakabasha kwigarurira umutima y'abaturage. Hari kandi point de repli était réservé aho rero bivugwa ko zone ya Remera mu ishyamba hahindutse base de repli tactique, aho rero bazasubira mu gihe baba batsinzwe cyangwa baba bahuye n'imbogamizi. Hagati aho mu bice by'ahitwa Murenge na Shanje hashyizweho ikibuga gito gishobora kwakira helicopter cyangwa imodoka zitwara abarwanyi n'ibikoresho, kuko bivugwa ko mu gihe cya deployment kuri ngubu bakomeje kugenda bagorwa bikomeye naho indege ishobora kugwa. Itangira ry'igitero biravugwa ko rero kuri ngubu biri kugenda bipangwa, rero bivugwa ko inyeshyamba mu masaha ya kare zagerageje kwinjira mu duce twitwa Mutarure, ahitwa Kavimvira n'umudugudu witwa Kimanga hakoreshejwe abacengezi bari bambaye imyenda ijya gusa neza n'iya FARDC.
mu gihe rero bivugwa ko ku isaha ya saa 10 za mu gitondo byagaragaye ko urugamba rwari rukomeye hakoreshwa n'andi mayira akomeye nk'uko amakuru adushyikira ngabisigura. Abayobozi b'ingabo za leta baravuga ko bakomeje kumenya ko iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa mu byiciro kandi ko izasarambwe zikorana n'abaturage hamwe bo muri Uvira bagiye bashishikarizwa bashukishwa amafaranga. Hari n'abakekwaho gutanga amakuru yo ku ngabo za FARDC cyane cyane ku birindiro bikuru. Biravuga ko kandi kuri ubu ngubu hari ubutumwa bukomeye bwatanzwe n'umusirikare uyoboye ibikorwa bya gisirikare muri Sud Kivu, aho yagize ati twabonye ikarita ifite igisobanuro gikomeye ku mutekano w'igihugu, iragaragaza uko umwanzi apanga uduce ashaka gucengeramo akaba yamena amaraso. Ntabwo tuzabyemera, nimuhagarare mwirinda ababashuka bose, dukorera igihugu nicyo twiyemeje. Biro ni byatangajwe n'umusodorongo y'izindi ngaha mu gisagara cya Uvira. Birakomeje kugenda bigaragaza ko iperereza ryafashije benshi kugaragaza ko hari abantu bafite uburenganzira bwo kugera mu nzego z'ubuyobozi bwa Uvira, barimo abasivili n'abafite amafoto, abakorera NGO mpimbano n'abavuga ururimi ruvugwa ngaha rw'igiswahili. Abaturage bo mu duce twitwa Kalundu ahitwa Kasenga bavuga ko babonye abantu batamenyerewe baza mu gasozi bafite amafoto, abandi bagura amapasi y'imyenda y'abasirikare ngo bayambare ku mugoroba. Ibiro ni biri gufatwa nk'ibishobora guhungabanya umutekano ku gitigiri ntangere. Ni nk'uko rero bigaragara ikarita y'ubutasi yabonetse, ibimenyetso bifatika ku rugamba ruriko rurategurwa. Amategeko y'ibikorwa by'izasarambwe uburyo bwo gucengera, gutera ibirindiro no guhindura Uvira ikaba igice cyigenga. Amakuru atanzwe na bamwe mu bakomeje kugenda bafatirwa mu bikorwa byo kuneka bo ku ruhande rwa leta, harimo rero amazina abatanga y'abayobozi bakorera ndetse n'ubuhamya bw'uko bahawe akazi, ariko benshi bagenda bagaragaza ko ibi bikorwa n'ubwo babikoraga nta rukundo na ruke bifitiye kuko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibiro bikaba byafashwe nk'ikimenyetso cy'uko izasarambwe zishobora kuba ziri kwitegura urugamba rudasanzwe rugamije kugota no gufata umujyi wa Uvira mu buryo buciye mu muryango, aho kwinjira bifashisha ibikoresho bihambaye by'ubutasi n'ikoranabuhanga ndetse n'amayeri. Ibyagaragajwe kuri carte militaire byagaragaje neza ko urugamba rushobora kuba hafi neza rugiye gukomera. FARDC ikaba yaratangiye kohereza force spéciale zo kurinda ibice bishyizwe mu bigaragara kuri ikarita. Buri musirikare akaba yamaze guhabwa kopi y'amakuru y'ingenzi akomoka ku ikarita, ndetse bikavuga ko kuri ubu bagiye guhindura uburyo bakoreshaga barwana, dore ko byagiye biranibonekeza cyane ubwo bagendaga bamburwa bimwe mu bice bitandukanye. Kugeza ubu rero FDNB biravuga ko yakajije bizwi nka point d'observation nyuma yo kumenya umugambi w'izasarambwe, nyuma y'uko FARDC ifatiriye ikarita y'izasarambwe carte militaire annoté à la main. Bagaragaje muri ikarita umugambi wihishe inyuma y'izasarambwe wo gufata ibice bitandukanye harimo n'igisagara cya Uvira. Cyahise rero gifata ingamba, igisirikare cya leta cyafashe ingamba zihuse zo gukaza umutekano, kubaka amaposta mashya ya point d'observation tactique ni imihanda no ku misozi ahantu hashobora kuba hakinjirwamo. Ibikorwa bikaba byarabaye ku bufatanye na FARDC mu rwego rwo kurinda front commun uri hagati y'ibihugu byombi, ndetse bikaba bikomeje kugenda birinibonekeza biragaragara mu bice bitandukanye. Iyo karite y'ubutasi yafashwe n'igisirikare cya Kongo yagaragaje ko izasarambwe zifite gahunda yo gukoresha inzira z'amateme n'imihanda mito iva Bijombo iyerekera Kagogo ikomeza Kabare anyura mu ishyamba ry'umurenge. Oro bivuga ko ariho bari gupangira cyane ko bakoresha bakinjira muri uyu mujyi. Mu makuru ariko aradushyikira ngaha biravuga ko rero kuri ubu ngubu binyuze hanini ku ruhande rwegereye umupaka n'u Burundi muri gahunda y'izasarambwe arimo gushaka kwinjira mu mujyi bifashe gucengera bambaye nk'abasivili, gufata ibikoresho bya gisirikare bizabafasha kwigarurira ibi bice mu buryo bworoshye no gutungura ibirindiro bya FARDC biri mu bice byahitwa Kavimvira, Kasenge ndetse n'ahitwa Kiribura nk'uko amakuru atugeraho bisigura. Nyuma yo gusuzuma ibyari biri kuba ndetse n'ibyateguwe, FDLB yahise yohereza batayo zigera kuri 2 z'ingabo z'inzobere mu butasi n'uburinzi bw'imipaka mu duce zishobora kwinjirwamo n'umwanzi. Ibiro bikaba byakozwe nka poste de surveillance ahantu rero bivugwa ko
ahanamye niho kurungu FARDC iri gukaza umutekano kugira ngo ibashe gucunga n'ibice byo mu bibaya, kuko bitangazwa ko bigorana cyane gucungira umutekano mu bibaya bitewe n'imiterere yo muri ibi bice. Ibiro ni bikomeje kugenda biba kandi bigenda byigaragaza umunsi ku munsi, benshi ntibatinya kuvuga ko hagomba amahoro ibibazo bikarangira. Ngayo nguko Fionda Sabone wiyongere mu muryango mukuru w'abadahwema kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende, ibashyikiriza amakuru atose yarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.